Crnogorski elektrodistributivni sistem 2019. počeo je sa realizacijom višemilionskog projekta od javnog značaja, revitalizacije srednje naponske i niske naponske mreže s ciljem kvalitetnije, sigurnije i stabilnije isporuke električne energije, posebno u seoskom području. Obnovom i unapređenjem elektroenergetske mreže stvaraju se i uslovi za priključenje novih objekata i otvaraju mogućnosti za ruralni razvoj i ljepši, dinamičniji život seoskog stanovništva. Naš gost u studiju je rukovodilac operativne direkcije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Vladimir Ivanović. Dobro jutro i puno hvala što ste sa nama. Hvala vam. Da li nam možete na samom početku reći, napraviti zapravo presjek dosadašnjih aktivnosti, koliko je dalekovoda i mreže već revitalizovano i na kojim se područjima sada radi? Ovako, vi ste napravili jedan lijep uvod u priču koju smo mi započeli još 2019. godine i u koju smo obuhvatili, kako ste sami rekli, i razloge zbog kojih su urađeni poslovi koji su planirani, tako da planirano je da se uradi 52 dalekovoda. Ja ću se više baviti sad i iznijeti neke podatke za konkretne cifre koje se odnose na taj projekat. 52 dalekovoda koje je planirano se završi u 2 godine. Projekat se radi jednim dijelom iz eksterne, znači saradnje sa firmama iz našeg područja, a drugim dijelom radimo sa našom operativom i ljudima koji su zaposleni u CEDIS-u. Što se tiče do sada završen je 31 dalekovod, 660 km dužine, zamijenjeno preko 5000 stubova na tim dalekovodima, urađeno 210 trafostanica, znači koje su bile tu pripadajuće tim dalekovodima, tako da idemo sad sa drugom godinom u kojoj planiramo dalje ostatak dalekovoda. Eksterne firme su uradile u prvoj godini 12 dalekovoda, ukupne dužine preko 400 km, zamijenile preko 4000 stubova. U drugoj godini je planirano u tom dijelu zamjena još i rekonstrukcija 11 dalekovoda, znači to je kompletna zamjena i stubova i provodnika. Osim toga, što se tiče posla koje obavljaju naši zaposleni, koji su izuzetno obučeni i opremljeni za te poslove, uz sve poslove koje inače redovno rade, to su poslovi na tekućem i havarijskom održavanju, oni su uspjeli da u tom periodu urade u prvoj godini 18 dalekovoda, ukupne dužine oko 200 km, revitalizaciju, znači rekonstrukciju svih trafostanica koje pripadaju tim dalekovodima. U drugoj godini smo planirali još 12 dalekovoda, koji će biti dužine preko 230 km, tako da taj posao ide nekom svojom dinamikom i nadamo se brzom završetku tog posla. I kada se može očekivati završetak? Završetak tog posla, jedan dio posla je planiran završetak u junu, drugi dio u septembru. Uglavnom, u svakom slučaju, mi ćemo taj posao završiti do kraja godine i mogu reći slobodno da se cijel projekat kompletan odnosi na kompletnu teritoriju Crne Gore. Da. Da li su već vidljivi benefiti i za korisnike i da li to znači da korisnici sa područja gdje su radovi završeni više neće imati problema u napajanju električnom energijom? Pa svakako da su vidljivi benefiti od tih poslova. Kako sam i sam iznio, ove cifre koje ste sada čuli izuzetne su za tako kratak period uz sve okolnosti koje su se u ovom periodu prethodno dešavale. Tako da je smanjen drastično broj prekida u napajanju električnom energijom u ovom području. Ono na što mi ne možemo uticati to su vremenske neprilike koje jedine sad ostaju u tom dijelu sa kojim treba se bavimo. Imamo onaj drugi dio, kada kažem, neslavni gdje nekim nemarom ili činjenjem pojedinaca se ugrožavaju naši objekti, kako po pitanju divlje gradnje, oštećenja naših objekata, otuđenjem nekih dijelova sa naših objekata, tako i oštećenjem, kažem, infrastrukture koja se nalazi u zemlji koja nije vidljiva. Ljudi počnu radove bez nekih priprema detaljnih. Ja ih i ovom prilikom molim da nam se obrate u svakom slučaju. Mi posjedujemo podatke, ako ih ne posjedujemo, dostavit ćemo ih, ispitat ćemo te stvari kako bi svi zajedno radili na tome da imamo sigurnije i kvalitetnije napajanje. Da, evo upravo gledamo kadrove sa dalekovoda Gornja Morača i ranije smo govorili o tome da nije jednostavno raditi monterski posao, posebno na nepristupačnom terenu u lošim vremenskim uslovima. Evo vi ste naveli još brojne probleme koji se mogu pojaviti. Da li će ljeto i neko ljepše vrijeme koje je pred nama vašim kolegama možda smanjiti ili olakšati posao? Pa ovako, mi smo što se tiče završili ovaj projekat na dalekovodu u Gornjoj Morači.
Taj dalekovod je dug 28 km, ima ukupno 33 km vodova. Kompletno je rekonstruisan dalekovod, kompletno je rekonstruisane su pripadajuće trafostanice, njih je ukupno 17 za 17 sela koja se tamo nalaze u tom dijelu. Kompletno je rekonstruisana niskonaponska mreža. Kao i što sami vidite, to su visine izuzetne na kojim ti ljudi rade, izuzetno opasne, sežu i preko 17 metara. Da ne kažem, kad imamo u vidu da se ti stubovi nalaze u nekim klancima ili na samoj ivici neke provalije, onda to daje još više na značaju tom poslu. Mi imamo tu nekih 460 korisnika koji sigurno će biti zadovoljni poslovima koje smo mi tu uradili i odmah imamo te benefite, kako ste sami rekli, a kroz protok vremena ćemo imati ih još više. Dobro, da li je distributivna mreža i objekti spremni za ljetnu turističku sezonu? Pa mi objekte spremamo tokom cijele godine. Ne radimo samo pripremu dok je priprema za turističku sezonu, intenziviramo ih pred turističku sezonu. Počeli smo sa pripremama još u februaru, da kažem onim intenzivnim, kako sam već rekao. Urađena je rekonstrukcija dalekovoda, promjena užadi na dalekovodu u Herceg Novom, u Igalu, tako da polako se pripremamo za taj dio sezone, intenzivirat ćemo radove. Malo nam ove godine nisu išle vremenske prilike na ruku, tako da očekujemo spremni tu sezonu turističku od koje se svi ove godine nadamo da će biti i da će nam doprinijeti u mnogome. Hvala puno što nas redovno izvještavate o tome kako teče revitalizacija mreže jednog izuzetno važnog projekta za našu zemlju.